Semifinal setan lapangan Amoso Jenderal Sadis. 40 bagus kurang. Semifinal Gayus 30 30 8 7 ayam 5 4 3 2 1 10 11 8 7 ayam 5 Jol. Setan lapangan Jenderal Sadis. Anak Sultan Bojo Meleng. 40. Anak Sultan Bojo Meleng. Labalap Amoso Moncong Cilik. Ini kau ini coba dong. Iya aja ya. 30 Labalap Moncong Cilik. Golongan menang semifinal. Pindaran muda di itu aku rumah. 20 babak semifinal golongan menang Kalisari Amoso Potrekoning. Kalisari Potrekoning. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jol. Jol. Selamat kepada Sucipto Manggil Semenep tim Potrekoning. Amoso Api Asmara. Kalah jengking Amoso Api Asmara. 40 Sandra Wijaya Amoso Toro. Semenep Amoso Bangkalan. Kalah jengking Api Asmara. 30 Ning Api Asmara deh. 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4
1, 10, 9, 8, 7, 6, Jul. Sabi kayo
Toto bakalan sudah masuk babak final. Ila ye tuju bhai bang. 40. Jenderal Muda. Door to Door Express atau Putri Ayu. Door to Door Express. 30. Putri Ayu. Door to Door. Awal 20. 20. 4. Aduh arendu ya. 2, 1. Ada. Arendu. Aduh. Aina. Jol, itu arendu. Oh, ya kalau Arendu. Jenderal Door to Door, Jenderal Muda. Pertarungan sengit di semifinal. Merah deh. Oke.